shisa yaphuma lento emnyama yaphuma yathi ngiyahamba kade seliphumile laphana ulaka labaphansi yathi lutho kwagoga ezola uye laphana ubafa abantu lona uhamba lapha phambili uyatelepha uphuma njengenhlamvu yesibhamu wena wabona isithuthuthu sisuka usuka nje akazizwa uyena laphana uhamba phambili ziphikela laphana ezantsi napha manje sezimembethe zithule manje ithembophe kwakhe likhona laphana ihashi laphana ipheka samore ihashi laselisuthu okuyilona laphana elifuna laphana ukuphuma phambili kodwa laphana nangu bafa abantu yothatha ijika uyatelepha uyibeke phansi zonke inyawo akwaqhuma amakhwele kwakhala umkikizo khona lapha Scottville ziyathatha manje ijika lapha lasemphela ndaba la kuphela khona zonke indaba uvulile ubafa abantu laphana ngo-20 meters iyagijima le nto lena liyagijima lelashe bafa abantu iyashe ligijima lapha usivuyile elakhona ke lapha herigwala njengamanje liyakhuphuka lapha lothatha ijika lokugcina bese liyabuya lize ku home straight kwasuka inyoni zaphezulu kwaba nasiphithiphithi ke manje enkundleni abantu bafuna ukuyibonela bafa abantu iyo lenkabi emnyama eza lapha phambili ivulile angeke isayenza lutho lapha ngemuva ulandela lapha iyashi lapha ulaka laba phansi okuyihashi laphana elapha kunombolo 2 ziyabulalana ngempela njengamanje ngasazi ukuthi iyiphi laphana ezogoba uphondo kuyaphithizela ke manje ziza ku home straight bafa abantu baphela abantu eScottville nangu bafa abantu eshiya abantu nangu bafa abantu ebulala abantu iyashilele ligijela sivuyile livulile liyatelepha libeke phansi zonke inyawo kwaqhuma amakhwele kwakhala umkikizo Scottville liyangena ke laphana ihashi lapha usibona benza ku position 2 lapha ku position 3 kukhona laphana isithombe laphana ku position 4 laphana kukhona laphana ihashi laphana usenameno nalo laphana ihashi laphana ukhomba abanye sasozwa ke imphumela